Bon, mbocha beno. Betike na Kilumbi ya Lomingo, betike na Kilumbi ya Lomingo. Donc, Boubian Manizo bet solo tete même nandingi bet mosi. Papa so ben guna, bon betike bet bien. Parce que benzabila beto na banzonzolo bandiatulu bansadulu ya beto mbocha benyos bakongo kotili kisigi benkele munu ni nani munu ni pongi mwana ya beno mwana mkongo mfumu ya beno na kati ya Federation ya Congo ben meza beto mbote ya faso betkina salaka na ku salati Federation Congo kuma insi ina ben bakong ben kesim na maboki ya beno insi ben bakongo faso beto sonikaka yao na mikanda nyoso mesala insi ina bisalu kevanda ya mingi insi ina bakongo tukubaka lutumunu ben kemunu mwa kafe insi na bakongo kebaka lutumunu ya ba mosi uzingi ya ba mosi insi na bakongo ketunga ba l'hôpital banzila ba bisalu ya mutina mutindu insi na ba mama kebana na bweso ya kusala bantwenya ke kusala bantwenya ke ku yidika ba makanda ya bau insi na betke bumba bakongo bakongo ke sala bambulumbulu ya bao mosi petenda kuvukana ve na bantu ya ishi ya nzenza mutini weno zaba tijamu ya bambulumbulu ina metadila kukendila insi kukendila bantoto kukendila bantu ina kekuna kele bantu ya betove bao nyoske bantu ya ishi ya nzenza baina benke bokila bambosi baina nyoso ke banaka na zulu kuna ba nyoske bantu ya betove ben mos ben ko bakula yao na ban salulu ban jatulu mayindu ya ba mutindu ya bao ya ekedi aka mambo ya ntembeve makedi kanyoso betume tombola mekuza ku pesa beno yao kulakisa beno yao mutindu ya ikele ntembe kedi aka ve donc Federation ya Congo yake mutindu nzambi mpungu yani mosi mfumu ya bantu luengisaka yao yani kuza kunauna bapongiza baka bao mambo ya politique ve munu baina nyoso zaba munu mufandaka muntu ya shui ke kotaka na mambo ya politique ve muvandaka kaka jamu ya likole jamu ya bisalu mbani tubati munu bengetala muna politique ve mais tamu ya kaka ale mambo kumaka ya ngolo nzambi mpungu kuna kusimbaka bayina nime kusola bayina nime kutala ntima ya bao tiyai ni babantu na kukengila bwala babantu na kutwadisa bwala yani kuza kunauna beto na kotsa beto na politique beto na sala politique ya ive samu na ndandu ya beto mbeya ikele ndandu ya bakongo nyoso yina beto me kutala beto me kulongoka bantu ya ishi ya nzenza yai mindele ya imbi ba falanse kintwadi nyoso na ba yudario ya luvunu mindele ya luvunu ya ibeno zaba ba insi ya bao nyonso bavokla Occident global za kota na kutula mudaumeina bakla ivoirien na mudaumen beso mature Albert beno ke bokla ni sasu yeso bansalu ya baba no zaba bitutubaka na beno diambu ya bakaunga yake babantu ya ishi ya nzenza baina baguza kotisa na kati ya makanda ya beto depuis bamvula na bamvula yavanda bapembe yavanda batsangi bapunu bakuni bavili beto nyos balari beto nyos kena bakaunga ina bakuza kutula na beto kisalu ya bao ni kukengdila ki mfumu ya muntu bagabukla ngwe so mature Albert na kukulisa bidilu ya beto bampasi ya beto nyebengetela babantu mutini bansati mabiala bagatu bake bakuni bakele bakuni ve sibeno kuvutuka na bankoko ya baya zole ya ntatu ina mekuluta ya manima ya batata ya bao bengetala tibake bantu ya betove
ba munari beto tubaka na beno bake bantu ya beto ve ba ina nyos men kusala ba miku kangamaka na manima ya ngwebso batura albena ngi ba nyoso ina kele bantu ya beto ve ni ba ina meku una beno kutuba na beno beto vana kintwadi me bakuluntu mingu bakulaka diambo mutini betke kutubila beno yao ya luango tistiatika ya me kutuba yao kuna ti ya kele bantu ya beto ve me beto ke sala nyonso ti bao bakubaka ve lutumunu ya babisika ya ngolo ya kukuba ya kuzangama yina mekutala mambo ya bwala yani mekutuba yao biziti ke kuna beto ke bulaka ya untango nyonso ya luango bakulaka veti o bantu yai kubikaka mayele ya bao na kuhuna bao ini yawa beto ikele ametula beto nakate di budu wo bamekusakana na banyoka kasi nyoka mekuma nyoka ya ngolo nyoka komase kufwa bao mosi ni na benmetala ba yaluang ba kuluntu ya beto ba manisaka baka silo po bao nyosi na isi ya insi ya ntoto baina ketete na kusala mbote baka na kupesa bao mwalu dilulu ya fieti mwakwanga mwadi mpa mwamba lapinda bametala ti bamekulunga bamekuzangama bametunga mwaba inzo ni mutindo na yakele bapongi mekuza kunengisa mambo ya Federation ya Congo mekuza kuluengisa ba Congo ti benwe ya ikele bantu ya beto ve beno tala mikanda beno tala nyonso bidimbo nyonso makedika nyonso betume kutombola yao betume kuza kupesa beno betume tula insi na beno kintwade na beto betume tula babinyemo betume kutala beto ba mvula mekuluta betume kunwana kunata bantuenya mingi peme kuza kukota kasi mingi peme kuza kubasika betume kutala bao nyonso kuna baino nyonso kuza kutuba Congo debout tous ensemble c'est maintenant ou jamais baino nyonso kuza kutuba pour nos terres pour notre survie. Tout ça, bamekuza kutuba ba discours kuna na beto kintwadi na manima baluka manima ba kama tula kinyemo na petition me bamekuza baluka mantolo bametuba ti beto kaka Congo ya beto ya mosi ya kintwadi ina bao kele nandandu ya bao ve ina ba kele kaka na kati ya bidilu manyongo mfululu kukwamisa ba mpasi ya mutindo na mutindo nyonso ben mekutala ina kimona meso ngi ben metala kansi batata ya beto baino bakulaka mambo ya nyonso mekuza kukota kutula kinyemo ya bao kuluengisa bana ya bao bankaka na babwala nyonso kuna mekutamula bantwenya mekutamula kuna baka babinyemo ya batata ba mama bangwankazi bankoko ya beto nyonso bao nyonso mekota ben mekutala yao beto mekusala mbongi ya nene ina kusalamaka tete ve na bantoto ya bakongo mbongi ben mekutala bangonda zole ya mvimba balumingi nyonso betume kuvana kuna bantangu tanu samwadi betume na kuzonza mambo ya kukatula kinkeni na kati ya bakongo na kulakisa bakongo ti bantu ya kuza kukabula beto samuti bakubaka ina ya ntalu ya beto bimvwama busina samungena munu tatamana na kunywanisa mpangi tatamana na kuyina mpangi ina baba kira kwenda mantwala bamekuza kupesa mwaba dinkoso ya dimpa ya mutindu yae na mwabantu ndambu na kati ya beto na kuuna bauti beno sadila beto beno mekutala mutindu mekuyiba bambongo ya beto mfulu bamekuza kudumisa kuna balopitalu ikeleve nzila kaka mosi ina ke kangisaka babwala nyonso ya kuna na kati ya bantoto ya bakongo mekuma tingena kuluta funga kufuta bampaku yava na mpaku mosi ve kaseba mpaku nsambwadi ya mvimba ben mekutala yao nina nyonso bana kusala ti mwa bantwenya yabeto kesala kama mbungu ya bau na nzila ya batonga bilu yina na kati ya bantoto bakongo bakusala jaka mbungu inu ve sana kukotisa bantwenya nyonso na kati ya mpasi ya mutindu na mutindu nsatu ya mutindu na mutindu nina bana kama yindu ya bau bamekuza kusala mayindu ya baba betuba ba operation moe barabe mekutala betume kuluengisa betume kubasa bizizi bitsoniki binyemo ya bao mosi bangwa so mature Albert alias Sasunge so denina babantu ya bao kuna mtindu bamekota na kati ya mayela ya nkadiampe ba mutanto mokuyu na bafalase na bamindele ya imbi yae ba yuda rio ya luvunu mekutala ya nyonso betume kulagisa nyonso bayina kuikilaka metula kinyemo ya bao ba makanda mingi mekuza kutula kinyemo ba ya mekuzangmisa
kinkoko ya betu na bantoto ngunga meku bulama kuna bantu nyonso meku zanga bampeve meku telamba bantoto ya bakongo ndinga ya nzami pungu meku wakana kati ya makanda ti yae meku mabuye kantangu na betu na kusala insi betu meku sala yao na kati ya lutumunu ya bamindeleve kati na lutumunu ya betu mo insi ya ntete yina bantu bandombe meku sala yao na ngolo ya bao na lutumunu ya bao mosi na bantu ya ba mosi niku da benga kutala mindele ya MBI bake bukla Occident global kena kulenda vena kundima Federation ya Congo mekansi ba mosi benu kuza kutala bao bakomase kubwa bakomase kusoba nzira bitvani kutuba ti bantu ina keka ba terroriste ba mujahidin ke kufwa ka bantu ke kuyibaka mbongo ke kuvedisaka kaka beto ba Congo ve kansi bantu ya isi ya nzenza mpe mingi salaka ntembe kansi ben mekuza kutala yao na bilumbu ya mekuluta muntu ina ke mfumu ya bwala ya Michael Jackson ba bukula Trump mekuza kutula yao mekutsonika yao na ngolo nyonso tio bantu ina inchi ina Kongo ya beno ya fieti na yake Kongo ya bwala ya ba terroriste c'est-à-dire que ya ba bandi ba ina ke kuna kufuaka ba bantu kutulaka ba bombe ke kuna kukubukaka kudumisa minduki kufa ba bantu kuyiba mbongo kubebisa babwala ya kaka beyina pe ben mekutala ove ben mekutala na kimona meso ben mekubakula me ben mekubakula ve kimpeve na manima ya diambu yae beto kuza kutubila beno diambu ya Bergoglio mupelo ya Vatican mfumu ya bau ina waguza kusala mambo ya tombe na kufungula dibundu ya bau kuna na bwala ya Pompidou ina bakuza kunata Donald Trump kuna na kusosa na kusala yani mukombo samu bawa kubaku kuma ba mfumu ya yani na kupesa lutumunu ya bao na yandi nyonso tuina Donald Trump ke sala kuizila na bao mindele ya MB ya Pompidou bab kuna kusosa nani Ngweso Mature Albert alias Sassou Nguesso Denis mutu ya ba mukombo mutu ina ke salaka mukombo ya ngolo ya imbi na kisatana ben mekutala bame kunata yani kuna metula yani ki bende ya ntete Trump mekuza kusimba diboko yani kuna me samuti mindele ina ba Macron na bantu ya bao nyonso kubikaka diambu ya esaba zabaka mutu ya bao na mambo ya tombe ni muntu ya mudaume Ngweso Mature Albert alias Sassou Nguesso Denis mambo ya bao basalaka mukombo ya bao lutilaka trongolo Trump ya mekulutila na kati ya Trump kansi Trump pepe nukuzaba tikimpeve peke na yandi bankaka ya bakongo yina bandi kutuba ti yalme kutala bambulumbu ya kukuba kuna na baza ya Amerika yalme kutuba bakongo bame basaba na baboloko mekuiza na bwala ya Amerika me yavanaka na kimona meso ve yavanaka mambo ya kimpeve ya kukuba bankaka ya betu nimetu na kutuvumbula bao na bayinsi nyonso yina bakuvandaka betu metuba na ba na kukwenda bayinza nyonso tu ya mvimba na kunwanina bakongo na kukota na muzingu yae beto kele nikuna beno kutala Trump mekutuba ti baina yake mutindu bantwenya ya bamvula 18 to 15 na babizongo ya kukuba bake mutindu ba solda ya ngolo ba yongolo ya ngolo Trump mekutuba ben meku kuwa yao mpe mekasi na kinsuni lebenke yufula yani me wapi bakongo ya ngoina babasaka na baboloko na bantoto ya bakongo bamefulisa na bwala ya Michael Jackson ayana kubrakisa bao asikimpia samuti peno mingi na beno ke kuzangama kave mutinu nzami pungume kutuba beno kuzangama munu mosi mfumu ya beno kila kisa beno mambu ina nyonso ke na kati ya mansweki beto ina meku zangama ina meku pesa beto ngolo na mwina na nzila na kutwalisa bankoko ya meku kotisa beto na kimpevi ya kukuba ya ngolo nikuna beno na kutala tibetu na kutuba jambu ina ke kusalama na mantuala beno na kutala yao me ina basalaka bankisi ya bao simba kave mutine beto tubana na lumputu le missile fait le retour sur la base de lancement kizongo bame kubula commencer kuvutikila bamos kizongo ina mesala hiki kizongo ina bame kubwa ina bame kutire bame kubula
commencer kuvutikila ba mosi kizongo yina ba me kubula commencer kuvutikila ba mosi dukuna me tala Trump me kuzanga mana kimpeve yani me kubakula mayu ya nyoso vanaka ya kimpeve ya ntetentete ini yan metala tian commencer kubika abantu ya Europe yao samle kibabu niso sa kuchila mukombo ya bao samuti Trump kuma kaka muntu ina bake kuza kupesa bake zonza Trump bake pesa misiku na Trump samu Trump tuba yao samu ya vanaka na bao na kubika ti Trump pesa bao luve na kusala muzingu ya nene ya tatu muzingu ya nene ya tatu samuti ba Macron na ba mabindele nyonso meno kuzawa ya mayu ya yai ba me kuyiba busina bimvwa nyonso ya babwala ya bao bimvwa ina babwala ya bao me kuyiba na bantoto ya bakongo kuna nambaza Afrika ina me kunata na babwala ya bao ba bantu mutindo ba Macron me kuyiba yao na ba peuple ya bao bake na kusosa muzingu ya nene kusalama pele kontango muzingu ya nene ke kusalama bake mutindo bake tubana ke na lumputu bake ku justifier bake tubati oh busina nyoso vanaka na beto ni muzingu me kuza kumwangisa yao bantu me kuyiba yao pele communicansi ni ba mosi me kuyiba yao me kubumba yao na isi ya ntoto bame kwenda kufukisha yao na isi ya ntoto kubumba yana baibende ya kaka samuti ntango muzingu ya nene ke kumanisha bake kwiza diaka ni bao ke bana kudefisa baisi ya kaka mbongo bao mekuma mutindu bainzo ina ke kubumbaka mbongo mutima metu bame kuma ba créancier na le monde entier bitu ya banina samuti ba kutatamana kubana busina bumvwama mekasi bimvwama ni bame kuzwa na muyibi ina bame kuyiba na kati ya bainsi ya bao ni kuna baba niso sa muzingu ya tatu ya nene kusalama mekasi bao na kusala yao fuba kubaka lubieku ya mfumu ya bwala ya Michael Jackson omuntu bakaka kimfumu na bwala ya Michael Jackson ni Trump donc na kukotila yani fale ba kotila yani na mambo ya kitombe ya ngolo ya bunkoko muntu ina zola kusala yao ni ngwebso bature Albert Samu ni yandi ke nganga ya bao baka tuba nganga ve nganga ya imbi ya bao ya tombe ina mpipa ina bame kulenda ve bankaka ya beto me kusadisa kuna bame kusimba Trump mwandambu yani me kuzangama yani me kubakula di yoto ina bazola kusalila yandi yani me kubalikila bao ba mfumu nonso tu ya Europa nikuna yani me tuba na bao te muzingu ya beno bantu ya Ukraine beno bantu ya Europa na mutu lote ne tubla kurutu ya ntama ya quartier Putin ina kele jambu ya yandi ve to jambu ya bwala ya Michael Jackson ve ha ben mkutalea jambu ya zole na mambo ya kimpeve ya keleti ba Macron metubila Trump ti kaka ningwe biso maturin Albert leno kwenda na kati ya mukuyu ya yandi ina nke tombolaka mukuyu samuti yandi peleko mbala avoyan kwenda na babwala ishi ya nzenza yanke kulalaka babilumbu tatu iya tanu sambwadi na kati ya ba cercueil ha na kati ya ba cercueil na kwenda kubaka mukuyu ya yandi na kudomine ba mfumu ya iza ya mvimba ha ni ba Macron metubila yangu na Trump ti kaka ni yandi betu na kufilisa mutindo mercenaire spirituel na jambu ya tombe ina mekutala na jambu ya bunkoko ya tombe ya imbi ya mukuyu ni yandi kaka lenda kwenda kubaka kimpeve ya Putin sam na kudomine Putin ina yanke kukanga na kimpeve Putin betike vanana moyen ya kukotila bao na mbanza ya Russia kuna na kumwangisa bao Trump wilaka bao kansingwa bisome kukwenda bino kutala yani le 9 mai yani na lumbu ya nana na ngonda ya tanu yani mekwenda kuna yani mekulenda ve kukanga kimpeve ya Putin sam Putin peke ya kuzangama ina ba Trump metubati me bantu yae ba mekuuna muno bazoro kotisana muna kati ya luvuno ina vanaka jambu ya ngudi ya kimpeve ya zole na kusosa kusalati Trump kuvanda na isi samu baku pesa yani yina nika kutuba baku sala mutendo mwa litendo samu na kugilea yani nata babantu na muzingu ya ntama na kufuisisa ba milion ya babantu samba kutatama na kubumba ba mbongo ba meku kuyiba na ba peuple ina vanaka mambo ya kimpeve Trump ekubakula nimbe kuna benu kutala bilumbu yae yani mekusala yani mebaka bitezo yandi kuna yani mekubaka businu yani mekutonika mukanda wametuba decret na kutubila mlati ngwebso mature Albert ke insi ya ba bandi ya ba terroriste donc beno nyonso ba congolais
beno kele ba terroriste hein? Ya ike mambo ya ngolo mutindu betu tuba ya ike kizongo ya nene ya ike bombe ya nene Donald Trump mekuza kubasisa mingi na beno mekubakula ya ve ya ike le bombe spirituelle mutindu baket tuba sa muti Donald Trump vaniso sa kaka ve na ku ya kukuma samuti Donald Trump laksaka musapia yandi ni na ngwebso mature Albert sam na iki ngwebso mature Albert ke kisadi ya bamindele ya Europa na yina mekutala jambu ya tombe ha fale yan kulosa mutimbe tuba kingundu ya spirituel kingundu ya kimpeve ina men baka mutinu ina mekubaka na kutuba ti yan ke terroriste mais yake ki bombe spirituelle mekulosa na ba Macron na ba bantu ya Europa nyonso bermengela kutala yaka na kinsuni peleko beno kuzanga mfumu nzambi ya mpungu ke mutu ya makelika mutu ya bobote na kulakisa beno bunene nikuna beto Federation ya Kongo bali kuluengisa beno mekanse beno na kubakula asiki mpya beno kukangamaka na Kongo ya mosi ya kintwadi ya mayuya ina betu bukuna na lumputu pondo monyom kisika ina satana ke kuyalaka kisika ina bampasi ke vanaka ya kukula kisika ina bidilu ke kuvandaka kisika ina mansangasa ke kudandaka ntangu nyoso kisika ina bantu ke kunwaka menga kisika ina bantu ke dikisaka bampange matufi kunwikisaka bampange masuba bakula mingi bani kusala ntembe mais ya ike bombe spirituelle mutin betu tuba ya ike bombe spirituelle Donald Trump mekuza kulosila babantu mutindo ba Macron babamba mindele nyoso ya imbi inake salaki mpeve ya tombe inake salaka ngwebso mature Albert na mukombo ya yani na bankisi ya yani ya badaume sam na kulalisa baina nyoso ya kuzangama na kimpeve na kulalisa ba politique na kulalisa l'Europa ya ike bombe spirituelle mutin betu tuba beno ngena kutala yao kaka na kimona mesi beno metala ba insi ya kaka mameko tula ina baka bokola na lumputo ba dégâts collatéraux ça moti Trump stratégiquement zola kutuba avec kaka ngwebso mature Albert to beno ba congolais benke ba terroriste hein ya no kutula kaka ba insi ya kaka net ba dégâts collatéraux mais quand si musapi ya Trump ya kele ya ntete ya ngena kulakisa yao ni na ngwebso mature Albert alias Sassou Nguesso Denis na beno ba congolais mais y'a que na sakiki Donald Trump qui na ku forcer beno ba congolais na ku bakula ti na bilumbu ke ku kwiza yanme kundima Federation ya Congo hein mingi ke na ku bakula ve samla iki Donald Trump me ku sala yao na kutuma na beno ba congolais ti oh me Federation ya Congo insi ya mona ke kuna me kanse beno ku kangamaka na kisika ina mukuyu ke kuna samu na iki ben mokuma bisielo ya mukuyu ben mokuma ba terroriste mais yina ba meku zukula terroriste ba meku lakisa yani maboko ba meku cible yani jambu ya kaka yake kukwiza ni wapi yine terroriste nkumbo yani mfui lulu donc beno ba congolais ben mokuma ba terroriste hein beno na kubakula ve bunene ya beno kubakula ve bunene ya kimpeve nikuna mekuza kuluengisa beno yao beno bakula ve kinene ya kinzuni ni na mukina kuluengisa beno pe bunene ya kinzuni nume kuzola kusala yao na ndinga ya beto mosi samu beno kuwa beno batata beno ba mama ya beto beno kubakula munu pongi mwana ena butamaka na nzila ya mika ya pongi mfumu ntoto kuna na kati ya nzila ya luango na ludima nikuna beto na kuzangisa beno yo na kulakisa beno samuti beto kele na menga ya bantinu beto kena ndinga ya bantinu ndinga ina mfumu nzambi ya mpungu yani moskuza kubieka beno kena kubakula ve intungolo kaka ya mpamba me yai panis mukanisa ti beno mekuza kubakula me ba terroriste ni banani ni beno ba debraziste ba ino meku kangamaka na Kongo ya mosi ya kintwadi beno meku kangama na Kongo ya kintwadi na meinsi ya beno mekuma insi ya ba terroriste donc beno pe mekuma ba terroriste ya mansuki na kavaneke mfuilulu donc beno kubakula mbote mingi mekuza kufinga bapongi mekuza kutuba mutindu yae mesala mutindu yae me beto meko kuma wako te bubu yae
ya été bombe spirituelle. Donald Trump me kuza kutubila beno yao na makedi kati o. Me beno me kukangama na Congo ina. Me ya été insi ya ba terroriste. Donc beno ina même kumanga Fédération ya Congo. Kaka mpasi ya beno ya mpamba. Samuti mfumo ya Occident global. Nibete tubaka. Occident global. Mfumo ya babwala nyosi ya Occident global. To ya babwala nyosi ya bamindele. Beno talati même bantu ya l'Europa. Lukwikulu ya bao. Keka kanina bwala ya Michael Jackson. Na jambo metalila jambo ya mpata. Na jambo metalila jambo ya bizongo. Ina betu tubana lumputu la kenkayeri militaire. Jambo ya bizongo. Bake kusalaka kiminu ya bao. Bake kukwikilaka kaka na mfumu ya bao. Mfumu ya bao ni nani? Ni mfumu ya bwala ya Michael Jackson. Donc mfumu ya Occident global. Mfumu ya bao nyoso. Metu bati beno ba Congolais. Ben ke ba terroriste. Na manima. Higi usalama. Yani ke kuforce. Kutuba na babantu nyoso babwala tu ya Europa. Si beno bana kundima. Baina kena ba passport ya bantu ya Congo Brazzaville ya ba mboti ina. Beno ke kuma ba ennemi ya beto. Ba kompagnie ina ke bana kupesa beno bisalo. Ya ke ba kompagnie ke na kupesa mbongo na ba terroriste. Na ba poseur de bombe. Beno kuna tula bizongo na kukubuna na kufo ba bantu mingi. Na kumwangisa banjila. Beno na kubakula ya fe. Ya ike mambu ya nene. Me ina Trump metuba. Ti boala ina ke boala ya ba terroriste. Ke masi ni lumbu ya nteti ya lumingu ba metuba lendi. Na ngonda ya ibetokele. Le 9 juin ni kuna misiku yanme kubaka ke bana kukota na kusadila yao. Donc kilumbu ya masi ya 9 juin beno nyoso ba Congolais me kuma ba terroriste yake na kulakisa tiki diplomatie ke dia kave beno kubakula insi na bako kanga ka jambu ya diplomatie ba metula beno ba terroriste beno zaba Ben Laden ba tubaka yana na terroriste nsukunu ya yana bana ke mfululu ba mekubula na mutindo ya imbi. Donc beno ba Congolais mfululu beno ke na mutindo ya kukubuka. Donald Trump bekuza kutubila beno awa betkena kubulila vema boko na Donald Trump mais yal mos metuba yao yal mos me baka misiku ni ba pongi ve metuba nani mais yan ke wilaka ba pongi ba me kubaka jambo nyoso me kutala jambo ya Fédération ya Congo betkuna kutala baba mbala mingi même Poutine betkuna kutala Poutine betkuna kutuba na Poutine betuba wapi mutindu ngeke na kutatama na kusakana na mukuyo Baina nyoso meku pesa mungongo ya bao na Fédération ya Congo. Yake vana manyongo bidilu na kati ya beno. Baina nyoso kena kufinga bapongi. Beno na kufinga beno mosi. Samuti jambo ya Fédération ya Congo yake mambu ya yandi mosi. Ibeto tubaka yandi kibeni mfumu nzambi ya mpungu. Mfumu ya babantu. Beno comprendre. Donc beno na mekuna kukota na kati ya mambo bameku una beno awa bamboshi mekusuka wakote beno tala bamboshi bamekona kusumba même ba inzo na kati ya inzo ya nene bakatu ba immeuble ina Trump salaka kuna na mbaza ya New York na mwana ya kento ya ngombe soma tural beno bakuzaba bamekona ba Miami Gate bena kezilanda kabeto beto salaka bizizi kuna beto buklaka yao Miami Gate ya Ntete na Miami Gate ya Zole yakele kuna na YouTube bambongo bamekona kubaka kusumba bamapangu bainzo kuna na Miami na bwala ya Michael Jackson mutinu bake kuna mayele ya bao ya mutantu na kuyiba bambongo ya bakongo bamfulu ya bao mayele ya bao ya mutantu ya kusuba ba passport ya bao bankumbu ya bao kubumba na mansweki nyonso betumekuza kubasisa bubu yai betkele wakote beno ke ba terroriste Fédération ya Congo beto me vana na raison mutuba ke tuba nzambi mpungu ke vana ka toujours na raison mutuba ke tuba ti mpangi ya kaka nkumbu ya kaka ya mfumu nzambi ya mpungu ni ntangu nkumbu ya kaka
ya mfumu nzambi ya mpungu ni ntangu. Donc ntangu mekuza kulakisa bunene ya Fédération ya Congo. Ntangu mekuza kulakisa ki Fédération ya Congo ke kokoko Congo ditadi Fédération ya Congo ke kilemba nzao. Beno mosi ba debrazis. Ntangu ike kulunga beno mosi ke vanda kualigné na kukota na Fédération ya Congo. Beno ke vanda na mulonga. Beno ke vanda na mulonga na kota na Fédération ya Congo. Ba pongi ke vanda kuna na mwelo kubana kukotisa Kisungulu, Kingandi, Kwiza, Luta, Kingandi, Luta, Kisungulu, Luta. Baina nyonso ba debraziste wana kukangama na Fédération ya Congo V. Baina wana na Fédération na kati ya Congo ya mosi ya Kintwadi ya ba terroriste. Beno lena kota na kati ya Fédération ya Congo V, sangu ben ke ba terroriste. Beno nzile ya beno ke wana Luvaku, Nkwendolo, kaka Nkwendolo. Bambosi na kukota kuna asiki mpya. Ya ikeva na inza ya Mukongo na menga. Samuti menga ya Bakongo kena kidimbu ya mfumu nzambi ya mpungu. Beti tubaka l'ADN. Na kati ya ADN. Ya kena bidimbu ya mfumu nzambi ya mpungu. Beti mosi beti kuzabati. Ya ikele Mukongo ya makedika. Mukongo ya menga. Ya ike mukaungave. Mutinu nzambi ya mpungu metu bati ya ike insi ya munu mwesike kutunga yao inza ya mvimba ke kuzungana bake tubati me bwala ina ni wapi bwala ina ya kele ya kote inza ya mvimba bantu nyose ke sosa kukwiza kutala Fédération ya Congo na kimona meso kisika ina nzambi mpungu tulaka lutambi kisika ina nzambi mpungu meku muzangmisa bantu ya yandi ya nguza kusala kinyemo ya ngwisani ya nzololo baina ke kutunga bubote na kati ya inza ya mvimba. Beno tuba na bau, bubu yai, beto kele wako te. Baina meku sala inwa, baina meku finga, bubu yai, beto kele wako te. Beno talaba, bane ya bamboshi, bako basiko na sala bizizi kuna, kusosa kupesa beno, na kulakisa beno, tio, ve, yake kaka ba passport, yake kaka jambu ya ba passport, ve, yake mambu ya kukuba, ya kuzangama, na kimpeve. Nzila nzambi pumekuza kubaka yao. Meno beno vingila ntango wapongike kukota na babizongo ya kukuba inabake tuba la kenkairi militaire. Nikuna benike kubakula mutindu bizongo ya kudumaka. Nikuna benike kubakula mutindu ba mfumu ntoto mekuiza na kubaka ina kele ya bao. Bake kubaka yao na ngolo nyoso na kusala bumfuna mutindu bake tuba bumfuna na bamboshi na ba makanda ina baina banime kumena na bantoto ina kele ya bao ve baina kunata mfululu bidilu manyongo kukuamisa bampasi ya mutindo baina kuvedisa luzingu ya babantu baina kusala bifu ya imbi na babane ya bakento babane ya babakala baina kukotisa tombe mukuyu na kati ya lupangu na bantoto ya longo ya mfumu nzambi ya mpungu ba gardien de l'embouchure mutindu bake tuba baponge kuza kubaka yao na kuyana ngolo bamboshika kusosa nzila ya kukimba baina bake sosa meme nzila mutindu bake kufua me bake sosa lufua ke vanda ve yake vanda mpasi kukwamisa ina bake bukalaka ya kusakana ve nina kena kukwiza ya bilumu kena kukwiza mpena kati ya bantoto ya Bakongo baina kena makutu bakuwa mutindu mambu kena kusalama beto luengisaka beno beto tugilaka beno yiki kena kukwiza na ntwala beno kena kubana na kutala yao beno mosi bina beno kuma ba terroriste ya ikejaka mambu ya kusala ntemeve ya imekuma mambu ya kimona meso mutindu Fédération ya Congo kimona meso nikuna bapongi kukota na kati ya ntoto ya Bakongo makulungulu misila ya mbwaki na maboko binkuti ikeleve na bamubati betume kukanga mutindo bakalesan betuke na kukota kuna kutula lutumunu pongi yani moskevana na mantwala ya diambu yae mutindo beto tubaka muntu ya kaka veke sala diambu yae mutindo mfumu nzambi ampungu luengisaka ti beno mosike kukota kuna meno beno kuvingila ntangu betuke na kukota nikuna beno kubakula baina nyoso salaka ntembe na Fédération ya Congo baina meku manga Fédération ya Congo beno kuna kusosa insi ya beno ina beno kuvanda yamekuma ntangu na beno kubakula Fédération ya Congo ke insi ya Mukongo ya macheleka insi ina mumbosi lenda vanda ve baina nyoso meku mfululu bidilu kukwamisa baina meku yiba mbongo
beno na kuvana federation ya Congo ve sa muti nzutu ya beno ke ya kulunga ve ya kukota na kati ya bwale ya mfumu nzambi ya mpungu mayindu ke kuvanda kuna ya kevanda ya kutunga ni natunga kukabula na babantu ya yandi kupesa nyonso tuina yani kubikaka na babantu ya yandi mfumu nzambi ya mpungu kenene nzambi kenene Mukongo bakule yao nzambi kenene bakule yao nzambi kenene matona ngule ya mbote tatanzame kubieka bankoko babieka Mukongo kekile manzau Mukongo kele kokoko kongditadi kokoko kongditadi kokoko kongditadi matona ngule ya mbote tatanzame kubieka bankoko babieka ya bakoler vert kake bansai ye abuo abupia matondo betkevana na live na YouTube kaka mega wana na ntangu ya kukuba ntangu ya ntama peut-être ba minuit na heure beno hein na minuit na heure ba mikuyu hein na ba minuit na heure beno donc on peut dire 6 heures du soir 7 heures du soir d'Amérique du Nord. On sera avec Sa Majesté. Le frère Birangi, si tu es là, tu pourras rentrer. Si Maman Olga est là aussi, elle pourra rentrer si elle veut. Allez, à plus tard. Maton.